ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat aramidem dito'y balay, Rocky? Imayak ta buludak ti anak ta, Gia. Anya? Buludak tay pasyar ko may. Adalakad mi ita, at kayat ko nga itugot ti putot ko. Ay, saan ang mabalinti kasta ka panunutam? Awan pagdanagam, ta saan ko matabaybay anti ubing. Isublik mo't la adagos. Mano nga oras? Ay nawaw, apay nga orasan pa lang amin. Buludak lang may. Isublik tao. 5 nga oras lang Kalpasan ti 5 nga oras, isublim ti ubing kininanang. Uy, danag mo na ya. Siguradwam lang nga awan ti dakas ang mapasamak iti ubing. Siyak ti makaammo ko naklangarudan. No apay nga intugot mo pa ilang amin ta anak mo Wala ata kayat ko mo ta makadwa ti putot ko. Si kakit di mo't siya. Adamat anak ta. Di mo nga min kontrahan ka aramidag tapnawan pagapaan ta. Anya pa'y nga rod nga Naimbag man tayong pabulod ti ex mo ti anak yo. Kapilitan Saan mo ta mabalin nga yimot na ti ubing? Makaparurod man ti kasta. Ay nawaw, agmerienda ka kiti. Bisin mo laray ta. Isupay ket di paggastusan tayo. Saan mo't adakkel ti gastos tayo kuana? Tanya lang mo't nga iti kankanan na. Makamu ka amang isubli. Saan asyak ti ibaon mo amang isubli? Uy, idagas ko iti ayan ti ex ko. Sakbay nga gawid tayo. Hello, nanang. Napay ka di anak ko. Insublida ka di ti apuyo dita? Awan pa'y mag. Ay nawaw. Apay ngay, kat 5 nga oras lang ang tinagtulagan mi kini Rocky. Amangan no adada intun madamdama. Uraya kanak ko. Madanagan ako, nanang. Ay na, isublidan to ka de. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti trabahom dita. Siya kung ti makaam mo iti apaw. Agyaman aklaunay, nanang. No awan pa iti apo ko, kintun madamdama. Awaga kung ti ex mo, ta isublida. Agyaman aklaunay ititulong yun, nanang. Ay naanak ko, awan rumbo nga pagyamanam. Aramidat daytoy para iti apo ko. Agpakadaak nga rudan, trabaho kami manan, nanang. Umawag ak tumanan, kalpasan ti aramiden mi. Isublikon ti apuyo. Agyaman aklaunay Rocky. Itay pa'y nga urayot ti apo. Madanagan kami launay kuana. Anya lang una ti pagdanagan nyo, kat saan mimot nga itaray ti ubing? Madanagan kami, tamangan no adada kasama pasama kuana. Naladaw mo ngamin nga insubliyaw. Ay nawaw, anya't pagkit-kita nyo kanya kaya. Jak amot, yararamidag. Saan mo't kit di akasta? Nagsasao kayo. Di mo ngamin ikan itidakas akay papananti imbaga. Namin adon abinulod ko ti ubing. Ngam isubliklat tamat abuo ka na kayo. Ay pasensya akan Rocky. Awan ti kayat ko asawon iti dayta. Intun sumaruno, agtanang kayo. Wun, pasensya kan. Nailaw anak laeng. Anya nga oras nga insublida ti ubing, nanang. Alas daw sa nakaw. Anya ti imbaga ni Rocky kada kayo ngay. Nagyaman kadi kada kayo? Kas iti sigod, saan? Basta insubli na lang ti anak yaw. Ay nawaw. Talagamat dayje alalaki Narigat akasarsarita dayje nga ex mo. Apay, nanang. Ada ka didiyo na kinaawatan? Imbes nga agpasensya, tanala daw nga insubli dati ubeng. Isupay kit di tinaturay nga agsasaw. Aging gagayam ita, katawan nagbaliwan na. Wun mo tanak ko. Awan pa'y respeto na kanyak nga inam. Bayan yun, nanang. Di bale, saan nyo mat amanugang dayjay?
Naimbaglaangan ta sa anak-anak ikalay sa kang kuana. Kasta magayam ti ugali na. Mapanak man pa iti ayon ti ex ko, Sasha. Na, anya manen ti aramidam ijay. Buludok man ti ubing. Ay nawaw, saan tayo umat nga agpasyar ita? Iyawid ko mat diti balay ah. Anya, amom nga adda ti anak ta nga asikasun na. Duwang nga aldaw laeng. Ipilit mo man nga minan ti kayat mo. Inton madamdama, di mo matlaang manen maasikaso. Dahil talaga ya. Nalakalaeng si kakit di mo't. Nalaka ko nam, ngam di mo mat nga rod aramidan. Ay nawaw ka. Di mo man kontraan ti kayat ko, sika Sasha. Anak ko na taday dyan niya. Makamu ka. Anya manen ti gagaram rakay. Awan ni Gia dito'y balay. Ay nawaw, saan ani Gia ti gagarak? Ti anak mi ti makagapo no apay ngay mayak. Anya, Buludok manin. sa dino ti papanan nyo aya. Awan mat kat di. Iyawid ko lang iti balay tapno makadwak mat ah. Ay sana mabalain, kasaritan pa'y ni Gia. Imawag akon ka ni Gia, kat uwan ko na naman. Pudno ka day ti bagbagam. Awanan ti ado asalodsod. Itad yu ti ubing kanyak tasyak ti amana. Kano nga isublim ngay? Duwang aldaw lang. Isublik tumutlaan ka na kayo. Agasam man ti duwang nga aldaw. Anak ko mat na ita. At nakarba nga kiti anak mi kan Gia. Sana mabalin nga ikatin nyo da ita abanag, nana. Ti anak ko nanang, Ay nawaw, kunak man no nagsarita kayo kan rake. anyat kayat yu asawan nanang? Binulod manen ti ex mo ti anak yaw. Manan, Wen, apay mat nga interview ti ubing kan kuana nanang. wen at atimbaga na kat nagsarita kayaw. Duwang nga aldaw ka naw. Agasam man ti duwa nga aldaw nanang. Papananda ka no aya? Iyawid na ijay balay da. Ay, una yun ni Rocky. Saan apod no ang nagsarita kami, nanang? Inulbudan da kayo laang dayjay alalaki. Talagang agar-aramid. Ay nukas tang arod, awagam ti ex mo anak kaw. Ibagam nga isublin at ti ubeng. Hello, Gia. Isublim ti anak ta dito'y balay. Ay, buludok iti duwang aldaw kunak mo. Ang mga no di mo maasikaso dita, kaasimot. Nasaya at ti kasasad ti anak ta dito, itaas asikaswag. Isublim ka diwin, no? Duwang aldaw lang, mat. Apay di mo kayat nga pabulod. Kat busy ka mo't lang iti trabaho. Nimot nanang mo ti mga awawir iti anak ta. Wen ata no sa anak nga agtrabaho, awan pangalak iti ipakan ko iti putot mo. Di ka mangarod mangtat iti sustento. Iso nga rod nga ipabulod mo pa ikanya, tapno makapagtrabaho ka mo't lang ah. Duwang aldaw lang, mat. Kalpasan ti duwang aldaw, isublik mo't lang. Apay adi ka maturog kat day off mo matgayam ita. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Ay nawaw, apay yun. Madanaga naklaunay iti anak ko. Nagsarita kayo mat iti ex mo. Wen angam sa antay nga ammo, no pudno, no inuulbud matan ti ibagbaga na dayjay a tao. Anya nga rod ti aramidan ta anak kaw. Mapan ko alaan ti anak ko nanang. Ang mga numakita na ka jay kalivin na ijay. Saan ba't ani Rocky ti kagarak nanang? Alaak laang ti anak ko. Ta saan tay nga ammo no as asikaswan na kadimot laang wino saan. Ay nawaw, anya tararamidam diti balay. Alaak ti anak ta. Anya? Isu tinangag kong agsangsangit itay, saan ka de? Anya ti sangsangitan na? Mabisin laeng, iso akas jay. Kat, apay akas talat ta ti kaus na? Anya ti kayat maasawan. Bado na payla ang dayta edi na palabas nga aldaw. Saan nyo asinuksukatan? Mabalin pa mo. Anya? Kasta ka di ti asikaso nga ipanpanakkel mo kanya? Saan lakit di akomportable dayta, iso nga agsangsangit itay? Hindi kagsawa kas laawan serbik nga ama. Pudnumat, kita man ti itsura ti putot mo. Buludam ti anak mo, ngam di mo mat asikaswan ang sayaat. Kaasi ti ubing no kastalaan. Kunak tumot nga min, Rocky. Nagsasaunay ya, Gia. Apay nga min adi mo sinuksukatan ti bado di ubing. Sampay mo't na narugit. Naimbaglaangan ta sa anak nga inramraman ti ex mo. Awan ka po na, tapno iraman na ka. Ammom nga rod ti taray ti panunot na. Saan?
Ang uto-utomot na dyan, no, maminsan. Managing bubukod ka mo't. Kasano no mairaman na? Agkalma ka kanilaang. Siyak ti makaam mo. Sigurado wag asaan ka ang mairaman. No, daman ti di mi pagkinaawatan iti ex ko. Apaya kasta tilaga ti apaw. Saan nasuksukat ang tibado na? Kasla saan pa'y nagdigdigaws. Ta saan da nga inasikaso ang naimbag ijay nanang. Anya nga'y tinararamid ti ex mo. Jak amo nanang. No umay manan, diyo ititit ti ubing kang kwana. Kasano nga'y no agungat. Bayan nyo nga agungat. Kaasi ti apuyo iti kasding aramiden ti amana. At damot kit di punto manakaw. Awan karbengan na iti anak mi. Taawan mat itid na sustento. Ay wan, apay ngamin adi ka dumawat kan kwana. Dayjay pa ti kunayo nanang. Sigurado asan amang tadayjay. Isupay kit di apaka-estresak. Ha? Naturay nga agsasao day ta nga ex ko. Ngam irresponsable mat nga ama. Kaya't ko makita ti anak ko. Kita umlaang, saan amabalin abuludam? Ay nawaw, apay asaan? Makatawanan asaan ko abinulbulod ti putot ko. Wala, taamangan no di mo matla ang maasikasaw. Anya? Day tamo la tibilin ni Gia. Saan ko nga ipabulod ti ubingkan ka? Iti anya aga po, ngayimot yung kanyak ti anak ko. Gapo ta irresponsable ka nga ama. Di mo amo nga asikaswan ti putot mo. Di ka eksaw iti kasta, tawan amuyo ka na iti sakripisyo ngay naramid ko para iti anak ko. Sakripisyo? Adaya mo. Anya sakripisyo nga ibagbagham. Awan to pa'y maitid mo asustento. Di mo ipilit ti kayat mo si Karaki. Ay nawaw, kaya't ko nga ron mo ta makadwa ti anak ko. Api nga yimot yung amin. Kasta nga rod, buludam no kaano kay kayat mo? Taputot ko mo't. At dakarbangakin ko na. Sipod na ipasngay ko ti anak ta, awan ti inted mo sustento. Iso adi ka agsao akasla nagbalin ka nga ulidan nga ama. Ti jakpay kayat kang ka, buludam ti putot mo. Inton kwan, di mo matlagayam asikaswan. Nukas tamot lagayam. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Ipabarangay nak. Sa anak ama butang ama ipabarangay. Yimot dakit din ti putot ko, tatang. Ay nawaw. Apay ka lumay. Jak amoy ti ex ko kan ti inana, tatang. Amangan mait na aday naramid mo adi na nagustuhan. Talaga kit ya kayat da nga yimot ti anak ko. Para buludak lang, di da pa'y kayat. Saan mo't ngamin nga ay ayam jay ubing. Tapno nalakalaeng nga buludeng. Marurudak launay kadagid yang agina. Sakto lang ti mapunuan. Ipabarangay ko na gijay. Bayam, nakasaritak to ida. Mga saan kayo laeng ang nagkikinaawatan. Iso akasta. Naimbangal daw mo, Gia. Kastamat kada kayo tata. Anya tigagarayo. Ti apok, tiga po na no apay ngay mayak na kong. Apay ti apoyo tata. Nasaya at matikasasaad na ditoy. Ti imbaga ni Raki kanyak. Kat di mo kano kayat ngay pabulod ti ubing kan kwa na. Ay wen, pudno launay day tata. Ay nawaw. Iti anyaga pa o nakaw. Awan ti ininted na sustento tata. Tijak pay kayat, tunggal buluden na ti putot na, kat di na matas-asikaswan anasayaat. Anya? Ada dyan na minsan abinulod na, kat awan mat kunana adigusan na, wano pagsukatan na. Di na siguro inistorya kada kayo dagiti kalukwan na. Ay, nagloko na dyan Rakay. Isumot lagayam ah. Ano ti bagadakan katatang? Si kamot gayam ti ayan ti parikaut. Apaya siya kat isuda ti narigat akasarsarita. Tadi mumot ngamin inaramid ti responsibilidad mo. Anya? No nagbalin ka kumanga ulidan nga ama. Saan da nga aramidin ti kasjayken ka? Ay basta, ilaban ko ti karbungak tatang.
Karbangan mo't nga ipagbagam rakay. Responsibilidad mo to pa'y di mo maaramid. Nang tid ka kumamot ngamin iti sustento na masapol ngagpabarangay aramidag tatang. Di mo panggapain tagpabarangay. Tano kasta ti aramidag. Kaslaim pabarangay mumutlaang ti bukod mo abagay. Ha? Sana day tagpabarangay taday ti panunot mo. Agtrabaho kakit day tatulungam ni Gia. Mangted ka iti sustento ti anak mo. Tapno marik na namayt nga adda amana. Ay, nawaw! Sakbay nga ilaban mo ti karbangam, siguraduam nga inaramid mo ti responsibilidad mo. Iti kasta, katawa to ti pangbabalawan ti padam at taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.